Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee Klembang Phubang Phi Arpu Kimi Kitchilar Amai Kangnipon. Anti-Corruption and Youth Power of Assam Dipu Aro Atumpen Dipu Rongchi Team Youth Club Asai Hemalong Mai Kangnipon. Sorichu Arong Akachikimpon Ninkan Keke Chok Arni Alir Alon Pen Katalon Pon Thagji Aphan Pini Mai Kangnipon. Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee ke claim ke dam lamno si ke pab me pontuji lapan ke pangtang pontuji aphanpu mang ponsi free pa inkora ke thomarni Hawar Kihat Higher Secondary School a hemalong Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee atum penswatir pi ponsi Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee ke klembang phubang phi atum phat ningkan hini lapan ningkan thom apharman pini apu kimi ke sepeka mic ingipon labang so mai chengchia prank Karbi Longri Song long karthi tang klembang phubang phi atum phan akar jong chomring mi long kapa dudun long wel chia phan stamik ki mupon la so phi mai phu rabe sir terang pen ka chehem pu pon amai along aluhia man pen Karbi Longri Song Central Committee dun konchun bang biswai juti teron sar herong hang la pen rensing dong pharatum chetong dun la bang so mai long chetong dun atum pen cheton serpent Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee lan su si pangtang pon thuji la pen aprang pon thuji aphan mai phu ramesor terang dunam bhai pi sangpi ruptalin ihi pi konchun bang sores rong chehon dun konchun bang binut ingti lapen bang troxia tum pan kaprek arpu pek pon tu labang su arpu chepek pon det pen Karbi Longri Song arona teng pen ke claim kedam pamiji aphan stami semi padeng pon Karbi Longri Song atum pens ke claim ke dam nangji la pen non owe ke mi risui jang atum phan loko charli nat rdki pi pon pen aprang ke prang dun thek ji aphan labang so mai long than chi mum pen si labang so mai mesen pen pachun pon news reports are honing ti phuli Karbi Longri Abirta. First priority pinai करके लोग चिपक फेंकते हैं लोग के टेक केयर होता है तुम लोग के टेक नहीं दो चार ही नहीं तुम अवेयरनेस डालना दो चार ही टेक तुम चार ही करो तो खाई वीडियो हम लाना मत कर बिया लोग डिपार्टमेंट लोग मत आओ कर दूसरे सर ना करो अपन का फायर ऑफिसर ना चला ये बोलो का फायर ऑफिसर ना मत ऐसे तुमने नहीं एजुकेशन का भी देर से तुम पीछे पाके भी बैठे लो चेंबाई भाई दे लो चेंबाई में तुमके हाई दूर दे लो कि बोलो लोग के अप्लाई असि नो किसी और से मत लो किंगी दे लो प्रोमा इने तो मोचा या सो मत तुम लगा नाइन ट्रेन तो आधा तुम तमे ट्रेन ट्रेन को चाड़ी पे भी सी तुमका आर जादू ना बोलना हाको ऊपर के हाको अकाय कर लो ओके योर थिस तमे प्रोमा इरिट बैक Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee mate aro amai tu mahinten ningkan suri ni rain koira hini lapen ningkan suri ni rain koira clear farman dak arpu kacelar amai pedulo pedur sa full meet pedu pon tapi labang so amai long nil tum suta me tiripi amai hinten ang chato unsi dak cerap cetu don lo mati bidi suri fitam tikang long Josemet ilu tum labang so Karbi Longri Song Hawar Kihat Branch Committee arpu kacelar nang long tu suta me Josemet pet bang piloma Hawar Kihat aha waralong loga charli aru sujang tum phan Josemet cerok to kamai kipi pon pen ke chenglok dak anti social activities along ajak ka involved in fitam tum birta long lo lahai fitam tum lahai kisum tum ka pejok donji phan fitam tum dak chengwai pon lo lan chota kali Karbi khai bana lage si khai mo ar bong pina pot ladak kedo il tum Karbi khai tum jutang jubat pending sumpot pen chenglok il tum korom puthi fitam non ovi kimi tum fila bangke kirim kibidun aphan itum charli ponangi putam itum dak than ponong lo lapen ke bang jelangar ni khai ki sungon putam itum Karbi Longri Song dak
ahin pen kache song pon rapeji phan pita medak iltum than pachini ponong jase met iltum che than ponong iltum khai phan mangke pini khotur fruit on fitam itum phan nang benefit central government ponon state government pen ponon itum suppress pemi act iltum rights ke mukha ponon iltum keduan na phone mu fitam itum langdang protang ta iltum phan mangke nang pavir ja bdc claim rong lo la ke jase met cultural onslaught economical labang so onslaught lo lapen itum piloma elame ki fitam non ke ingbo bom phon fidolo fitam me arpu bang ke piloma kese tum musin tum matha lapen mo pen fitam nil tum dakching bai pon je kese bang ke lagi si power kali lake isi responsibility penak labang so asai ka che claim di pan pini fitam me nal tum media thing phan fitam me nil tum pen nang pachini pon lo lapen ke bang ke la fitam me ke khai pon arja pon hipo langka no arpu gedeng kunil tum face bearers pelon labang ke bang prep ho lapen general members bang ko lapen dak nang chatong on atu bang ke labang ke general members lo dia khala bang ke bang ko bang ke executive members ko la phone fa dak arpu ke chokli man bang ke dak pleng pon lablo lapen kenang jelang son bang ke bang jelang por fitam me tum han pu patha pon bom la phone ta me ini lo lapen il tum dak kang wai pon bang ke pini mai pu peludang te alang li bang ke apna ke claim tang lo don mai pu ki put hot pini bang ke mai pu lo rame sortera lapen pongchun bang ke sura from chehon alang le me ke claim tang bang fulo lapen experience te melang tum to lo lapen khai phan claim pon pemiji puning se thepemi alang to phan te me don don lo lasan pini mai bang Dipu angkang along for exam department atumpen asonoson asai ki claim pon along kelang chari dunji apan anti corruptions and youth power of Assam dipu aro atumpen preni pa engkoi raket homani dipu rong sipi rong chitim youth club asai hemalong mai ingipon laso mai long alu hiaman pen anti corruptions and youth power of Assam central committee konchen bang lapen Karbi Anglong district committee amai pu Chitra Bora Karbi Anglong district konchen bang dipes nat lapen dipu aro amai pu arun terang konchen bang lapen claim bang pu atumta chitong dun Sorkar scheme pen ke claim pon along ke chupang lim long de jiapan anti corruptions and youth power of Assam along claim bang pu atum langdun chari nangji lapen sorkar pen ke pandong pipon ki dukdet arat atung aphan hokpet pen kelema mala sopu thak sami langdun chari bek nangji lapen rat aphan isi mesen asai clip pipon nangji pusi labang su amai long stong dun al hi tum pen than par jemi pon ইয়াতো এতিয়া উন্নতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আপোনাৰ ডিফুট যিটো উন্নত হ'ব লাগিছিলে মেক্সিমামৰ উন্নতৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নমানৰ উন্নত হৈছে এতিয়া আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে দুখীয়া মানুহ যিকেইটা দুখীয়া মানুহ আছে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকে পাব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে ধনী ব্যক্তিসকলে আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত নাম ভৰ্তি হৈছে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ নাম ভৰ্তি হোৱাই নাই দৰিদ্ৰতা পৰিয়ালৰ আৰু দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা আপোনালোকৰ ডিফু অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট যেনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ গাঁও আপোনাৰ হুমাই যোৱা পথ বিভিন্ন পথত আপোনাৰ যেনেদৰে মেৰামতি হ'ব লাগিছিলে সেই মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ দুৰ্বলতা হৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ ইউথ যেতিয়া আপোনালোকৰ সংগঠনত আপোনালোকে নতুন এটা সংগঠন ডিফুত আপোনাৰ আঞ্চলিক কমিটি গঠন হ'ব পুনৰ আপোনালোকে আঞ্চলিক কমিটি গঠন কৰি বিভিন্ন জায়গাত আপোনালোকে ডিফুত আপোনাৰ আপোন গাঁৱত আপোনালোকে গৈ আপুনি প্ৰৱেশ যেতিয়া কৰিব মানুহৰ আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ দুখ Laso mai along anti corruptions and youth power of Assam Karbi Anglong district mai phu konchen bang lapen claim bang phu atum kachitong dun thekapot anti corruptions and youth power of Assam Karbi Anglong district dipu aro mai phu arun terang pen kachuru pajurpon and giving us available information. And not only that, I would like to thank the ex-president of anti-corruption youth power Assam Samson Terang for attending today's meeting and making this program a grand successful one. And not only that, I would like to thank all the members because out of their busy schedule they took out their time in order to attend this meeting. So for that I would like to thank from the bottom of my heart to all the members of anti-corruption youth power Assam, as well as not only that lapen dipu pirbi market pen St Mary's school atowar kengno parpik ajok loko charlie claim somar atum school kidam ke bang hut kisung chitong pananglo lasi prabjin labang so atowar ke salam det jiapan sami anti corruptions and youth power of Assam Karbi Anglong district dipu aro mai pu arun terang pen chuning ripon request the honorable CEM of Karbi Anglong in order to validate the construction of road from Pirbi market up to St Mary's school because most of the students during rainy season, the students of St Mary's school, they are facing a lot of problems due to the improper road condition. So for that I would like to request the honorable CEM Dr. Tuliram Ronghang in order to construct the road as soon as possible. By this I would like to end up my speech. Thank you.
non owe ki mi tum rakhi ki chu tum phan ma de kiri ma tum phan anti corruptions and youth power of Assam di phoro tum pen langdun charia sai deng ponji lapan kumani ari so ijang atum rakhi ki chu hormu pen thekdong lok liputang te arona teng pen sai ponji busi anti corruptions and youth power of Assam di phoro klembang phu tum pen pachini pontu Kangalong mate di phua constituency long anti corruption yong par Assam pen committee che baglo 10 members do lasi ke claim ke dam ka duka ve ke mesenji aphan sing netum che than che mum lo la pen non arta kang duk arise jang atum kachali aruse jang atum drak ganja lai ke chota me chere nang po la pen itum dak di phuang Kangalong pen pini pen ana pen ke yong si ke chotum hanta thek don long lok polutin itum aron pen ing sai la pen hola ke jora be parian tamin tum thek don long lok poleta ron pening sai la pen than ba chini lo student ben cheng lok ka du ka vela di phuang kang pila ke chu drak ganja ke chu tum han tamin tum a hok peting sai po la sin lam te an sing ton ko Bogojan rong spi along kedu Karbi rong ket henai sor richo kedam tang surhini ra cricket hom aning kan bang silabang so orong chukim ponsi rong to seng pon lo lapen peneng surhini ra ingkoi rai ni aning kan an ma kilabang so orong ningkan kep ke chok lo labang so ningkan kep ke chok ani alir lon pen ke talon pon thek ji aphan pini prin pha ingkoi ra ke thomani mai ingi pon hola ha du bang ma se to rang suda ke non tu broiler na pokote haru thom rai koi prote gutta ne na ta haru thom ke po chuning long 120 no 220 210 talong la sitanon mangalan long lelo la sona ka se di ador nang ma po la soposi apor thokke bagi papan ko bangso mai long sor richo founder la pen rong asar anan killing pensi mai chori pon la bangso mai long Bogojan municipal board vice chairman sundoring ti sor richo village a founder a member la pen rat asai klembang pu jitening ti kison terond prajan kro sor richo youth amai pu Raju Ingleng, Sor Richo Youth Club Akonchun Bang Dilip Teron, Sor Richo ME School founder, Bhaiti Ingti, Waisong Rong Pia Tum Chetong Dun. Sor Richo Rong Long Kachikim Pon Pening Anpen Ninkan Kepe Chokoni, a little lon pen Catalon Pon Texia Pan Labang So a Milong, Chetansi Mumpon Silla So a Mai Misen Pen Pachun Pon. News report presenterang Sangti di Karbi Longri Abirta. Nepal sort of the Nepali Utanachum kan anti Kipupar Kali, Banghe to Mankachirum Pass. I feel like to be bang, don't put your cry to name for my family. Passing night. Lalo. Lasi that's it. I mean, tomorrow, Mangi delight.